Oke, ya what's up guys, welcome back to my channel ya, di channel Teguh Subakti. Oke guys, jadi di video kali ini saya mau guys, mau buka puasa ya sama ini sate guys. Aduh, pertama kali buka guys sama sate. Dan di sini juga nih ada timun guys, sama ini guys, bawang merah mentah ya, lihat. Oke lah, kita langsung aja makan ya. Sebelum makan kita berdoa dulu guys, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja guys, kita cobain. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh sate sapi guys, bukan sate ayam. Lihat guys. Alot guys. Nggak muka guys.
Hmm. 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 Wah, lihat guys. Hmm. Hmm. Lihat guys. Hmm. 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 Uh. Hmm.
Minum dulu guys. Wah, aduh, alhamdulillah, kenyang banget guys. Oke guys ya, mungkin videonya cukup sampai di sini saja karena mau tarawih guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.